abeka ya Francis ndya nabo ababire bebembirwe Godfrey na Tomanyo binje bari kumanya ko mutembuzi bigwireho umusinje n'Ingashi Foundation eyo kuyamba amarwara gari mu Bushenyi okwera beje hamwe no kurinda by'ubuhangwa nko kwishebo yabira kora curiri yongere iki n'icyo kureberaho kuba umuntu kakufa icyo kubanza bataka siwire n'urfu baba batandikiriye kuronda ki ikibanza cya nyineka bakitera impango bagira nyoningiro umwe mpatara mu rukundo noshanga no makagamwe nahibazika nyineka wagarukayo to kuhashanga abahina abana batari bamwe na bamwe bari kwera mu mashomero ga Bushenyi hamwe na heru yayo twine education fund nesa ho yobwo bwegese ebe byo bwegese bituruho nibiha yito twine tusasurira abana 8 kuko tubongize baba bani 16 aba bana twenda bafunde obwegese oburukumara umunyeshengero w'Igara West mbwateka mwagafa asimira bekejo ahabo kurinde kitinisa cishebo hatu wareba njya nabo foundation ukareba Jofre na baganda be mazima njya nabo no bukozi bweye nabo kumumanya tukatulya abana yazare cyana kikabe kifire cyacenda kwebere kifire kokani cyakitarabwihira muzire n'abaziye bacu hona nabwo umunyeshengero ajumirira umuzigo w'abanya-Uganda okushabiriza government bakebwo kwekorera government kuyizire y'imyaka 36 basa kutwegesa okushabiriza kucyokora hatobwiro buhire bahereze kumpe bihimba kiro 10 nzitwara mu constituency nzigabira abantu nchimansangu omuntu abena basa kutwara chimba kimwe nanga 2 konka babiterera inagombora urukurirwa rurya Cyamuhunga Health Center ya Kashatu eribahire miliyoni 3 asimire foundation age eyari kugira ngo bazahwire tuzaguraho equipment eratuyambe resuscitate umwana okuzarwa either butakashikireje n'Ingashi okuzarwa barihira gasha kwa mayiko atwacire